If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Kinong ilam ka Confederation of Riboy People Corp Riboy District hak arpo trek unailor arhajar arpulai. Kilasay madan ne kajing shisha halor kajing trekam bamhok jang ka Meglaya Industrial Development Corporation Limited kabrana kathan bernihat. Ha kabaleng ba ka RTI lalap ba ka company kala trekam khamda dan satya yakikot kisla kibabiang tak haduk kini kisngi. Ha basay madan ya gijing shisha kinang ilam ke kop lalam kemat ubak pateng mersing wakil president bad ubak shining star finance secretary kila say madan ni gijing tip balayok lang ba ke RTI bagi lalap balor kejing membiang kikot kisla jangka company MIDC kabla trebean yang katan bernihat. Habakiran beginang tok kubor hanong po ubak pateng mersing ula pempaw ya kejing sokya ke bakraw bat kejing lengo ahlor kejing lap keseng lang ba ke RTI pali opediang haka shitarik unailar hak belalap baka company MIDC kala syukur bean ke jaka bala peniyang ya ke company klaim dadan setia ya kidung kikot kisla bagentup nado kalan agreement uli tu ru batang maria yo jing tip halor kani kejing shisha na kaliang ke kop kale kendo ru yo siem karat marwet uken siem ban pan jing shai halor kejing kulun jaka ke MIDC hakatan bernihat kabrang hap apok karat marwet ban na kaliang usiem ru syam laai setia ya kendo kejing penshisha halor kani kebenta kumta na kaliang keseng kalarai banang but din bat bantat madan na kejing le but sianti di gibril kapalengok ingi keseng ba kate ke jaka jongka MIDC yang tepo bernihat ba kim syam lala ban provide kawairu ka dokumen tena kalian juga keseng milayo ya kena kejubab ba kim don katakalan agreement kim don kinu kikot kisla haga bede bat gate ke jaka tena kalian keseng ni penpau sya kipat ba kumno kene ka MIDC kalak ban kam ya kene ke jaka po berni klub kikot kisla ke babiang bat ngilawat jing tip ru na usim jong karat marwet ba kene ke jaka te ka hap po karat marwet wat ka kot kasla na karat ru kim syam ladon kat kum kene ka RTI ka ba ngio tena kalian jong kaseng haga bede bat kene ka kam nginang budin bat nginang ya syakmat ba hadu bandalap ya kajing sisya namar kat kum kajing pau haga ne ka RTI ka bangilapan ka pau baya kene ke jaka ka MIDC kala syuklun klem kikot kisla tena kalian jong kaseng nginang wat nang ne syakmat bandalap ya kajing sisya bat lada ka MIDC kamla ban penbiang ya kikot kisla tena kalian jong kaseng ngin sapek kai ka banon kam banle wanakong ipan ya nadu ubanayu nadu uno usnem baka government kaya MIDC kala shime kede jeka po berni te kaneru ki khamla ban jubab bat gabaar ngilapan ya ki detail jongka land agreement hapeng kesnong lene garaj bat ki beneficiary kataru ki khamla ban jubab maka balai ngipan ya ka total area jong kate ka MIDC yang te po berni hat kataru kim semla ban jubab ana ngilapan hang ne ba hato la dadai ke jaka ju private kadon em ka compensation namanta kite ki nong chong snong la dadai ka private land kataru ki khamla ban jubab te dai na tagadaw na kaliang jong kaseng hagbade bat kane yong bangin yat be sakmat adu bangin dalap ya kajing sisa ka jaka jong no katay hangte po berni ka bala kenrup na ka MIDC